ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دیر کرتی ارمان بکی کافران خلق چدی من لے توحید اللہ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون پریک دی لرا چ خوراکو نکیم او مزی اخلی د دنیا او غافل کری دی لرا امیدونو نظر دی تو پتو لگیم وما اهلكنا من قرية الا ولها كتاب معلوم انری تباکڑی من حسکلی والا مگر او دائے کلی دپارا لکل مقرر ما تسبق من امت نجلها وما يستاخرون نشی مخی کے دے یوم تخبل نیٹنا نشی رسو کے دے وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون اوائی دا کافران اے سڑیا نازل شعر پدبانے قرآن یقیناً تخام خالے ونے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ولی نراولی تم تم ملائکیت درشتیننا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین نرا نازل نرا کزونگا ملائک مگر پا حق خبریں اور نبی داخلق پتاوخ کے محلت ورکڑی شریم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقیناً منگا نازل کرے دا قرآن اور یقیناً منگا دا خامخا حفاظت کا ان کی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ اور یقیناً لے گلی منگا دیر رسولان ستان مخ کے پڑلو مخکنوں کے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور نہ برات اغیتا اس رسول مگر دیوائے پورے ٹوکی کولے کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین دغسی ورن نباسنگا دا ٹوکی کول پزلنو دا مجرمانو کے لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین ایمان نروڑی دی بدے حق و حال دارے شترشی طریقے دمخنو خلق دعذاب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون اوکرا پران زمگا پدی بانی او دروازہ آسمان نام نشیدی ٹول روز سپائے کے ورخی لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون خامخادی بوئی یقینا بنکڑشی نظرنا ددی بلکہ منگا قومیو چھپمگا جادو کڑے شیریں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ یقیناً جوکڑے منگا پاسمان کی غرغر ستوری یا منزلنا دغٹ استورو اور ڈولی کڑے منگا دغاسمان دپار دکتن کو وحفظناها من كل شیطان الرجیم اور بچ ساتری منگا داسمان دا ہر شیطان رٹلی شینا الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین مگر آغا شیطان چی غفصارنوں کی بٹام نراروان شی بد پسی شغل اخکارام والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون عظمك عوبت غرول دمغا وشولي من پائے کے مضبوط غرنام
راتو کولیم پائے کے دہر سی وزنینا وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقین اور پیدا کری منگا تاسو لرا پریزمکا و غرونوں کی اسباب دجون اور دا سی خلق چننے تاسو آغی لرا رزق ورکون کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ اور نشتائی سے مگر زم سردی خزانے دائے اور نرا لیگو منگا دغسیدن لرا مگر پک مقدار مقرر سرام وارسلنا الرياح لواقحا فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم اور علیگو منگا بادنا درن ان کی وریز لرام نراورو منگا دسمان تا طرف نوم پا دباران نسکو منگا تاسبان یاغام وما انتم له بخازنین اور نے تاسو دیو بول را راجم کون کی وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور یقیناً من خام خامنگا جوندی کول کو امر کولم کو منگا آخری مالکان وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ یقیناً عالم منگا پمخ کے خلق استا سنا یقیناً عالم منگا پرسن خلقو وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً ستا رب راجم کی دے خلق لرام یقیناً اللہ دے حکمت والا علم والا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ اور یقیناً پیدا کرے منگا ولن انسان دکڑنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا والجان خلقناه من قبل من نار السموم او پلار د پیرانو پیدا کرے منگا غلرا مخید آدم علیہ السلام نا دور د گرم ہوانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ او کلچ ویل سارم ملائکو تا یقیناً زجوڑوں یو بندام دکڑنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کلچی برابر کماوام او پکم حپاغ کی روح دخل درفنا نفقت شیاغتا سجد کون کی فسجد الملائکت کلهم اجمعون سجدہ اکرام ملائکو طولو پیوزل الا ابلیس ابا ان یکون ما ساجدین مگر ابلیس انکارو کو چشیرے سجدہ کو ان کو نام قال یا ابلیس ما لکا اللہ تکون مع ساجدین ویل اللہ ابلیس سوج دستاج نشویتا سجدہ کو ان کو سرام قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون ویل ابلیس نیم زو چ سجدہ دے کوم بندتا جو کڑی تا دکنگاری کو ان کی دخٹ زڑینا قال فاخرج منها فإنك رجيم
ویل اللہ ازاد دے جنت عثمان یقیناً تیرٹ لشے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یقیناً پتا بلانت نہیں تروز جزا بورے قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون ویل ابلیس ربان مال مہلت را کے تروز دوبار جوند خلق بورے قال فإنك من المنظرين ویل اللہ یقیناً تیدا غشانا چھ مہلت ورکڑے شیرے الى یوم الوقت المعلوم و تروز دا وقت پورے چھ مقرر دے دپار دفنا قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ویل ابلیس روان پدی وجہ شتاز بیلار اکڑم خامخا ڈول و پیدا کوم دل را برزمک کی او خامخا گمراہ تبرا بلم دا ٹول الا عبادک منهم المخلصین ما سوا د بندگان استاد چ دین یو بشاتل شی زمانہ قال هذا صراط علی مستقیم ویل اللہ تعالی دایو لار دا راتن کی پما برابر لار دا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین یقیناً زما بندگان نشت تعالی را پائی بانے زور د گمراہ کولو ما سوا دا چانا چستا تابداری کئی د سرکشان نیم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً جہنم خامخا زے وقت مقرر دیئے در طول دبارا لها 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم دائے جہنم وہ دروازی دیو دہر دروازے دپارا در خلقنا ٹکڑا تقسیم کرشے ان المتقین فی جنات وعیون یقیناً متقیان خلق بھئی باغنوں کے اور پچینوں کے ادخلوها بسلام آمنین ویلی کی با اور داخل شہدی جنتن تا پسلامت آسرا پدا سحان چپامن بے ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين او بباسونگا غشری پسینوں کے سخفگانوں رونا رونا بیو بتختنو بیو بلت مخامخ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نورسیدی تا بدی جنتوں کے استڑے والے انا بدی داغے نہیں استلی کے ریشیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم خبر ور کا زما بندگان را یقیناً زیم بخنک ان کے رحم کا ان کے وان عذابی هو العذاب العلیم وہ یقیناً عذاب زماؤں مدے عذاب درناک وَنَبِّئْهُمْ مَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور خبر ورکدی لنا پبار دے میلمانوں دے ابراہیم علیہ السلام کے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون کل چری داخل شو ابراہیم علیہ السلام تعدی السلام کو منگا سلام اغور تے پست جواب سلام نا یقیناً زمون ساسن یرا کے دیشیم قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم ایور تے یریگا ما یقیناً منتال زیر درکو پو علق علم والا
قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون دولایا مال زیر راکوے سرد دینا شرار سدلے ما تدڑو والے دا سرنگی زیر راکوے تاسو قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين دیو علم تعالی زیر درکڑے پا یقینی خبرام نمکی گتو دا نومیدی اخکار کن کنام قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون اغی نومیدی نخکار کید رحمت درف پلنا مگر گمراہان مخلق قال فما خطبكم أيها المرسلون اغا تپوس کو صدل ویکار ستاسو اے رالی گلشو ملائکو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین اغی یقینا من رالی گلشیو مجرمان قوم مجرمان بسیم الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین ما سوائے ذکورن دلوت علیہ السلام نا یقینا ببشکوائیں طول لران الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین ما سوائے خذ ددنا مقرکڑے دم یقینا دا بخامخائی دا پاتی کی دن کنا بازاب کے فلما جاء آل لوط المرسلون ارگل شرال قرآن دلوت السلام تعالی لگرشی ملائک قال انکم قوم منکرون ویلوت علیہ السلام یقینا تاسدا سے قوم یہ ناشناگن لکی گئے قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون اغی بلکی منگراوڑے تاتا حغشے چدا خلق پائے کی شک گئیم وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اراوڑے منگتا تحق خبر آئے قینن خام خارشتنیون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم نبوذا قرآن اخفل آپ ٹکڑا دشپی کی اور پسیروان شاشاتان ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون اور اس دین نبوری استاسن یوتن او زیہا غزیتا چتاو سوکم کے دیشیم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فیصلہ ورولم غدتا دا فیصلہ یقینا جڑے دے کسان باپرے کریشی بوخد سوائی کے وجاء أهل المدينة يستبشرون رالو خار والا خوشالی اخکار کولا قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون لوط علیہ السلام یقینا دا زمان میلمان ما مشرموائے واتقوا الله ولا تخزون اور یرو کے دا اللہ ناو ما مزلیل گوائے قالوا اولم ننهك عن العالمين دی آیتنی من کرے بونگا دخل کو دمیل مکولنا قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين اغوت استاسو دا زنانا زمالون دی کہ تاسو شاور جلون کی لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون قسم دے استابو مروانی یقیناً دی خامخا پن شخ پلکی دی گڑوڑ وقتی رئیم
فاخذتهم الصيحة مشرقين ونی والدی لرائے چغنا صابا بوخدن والراحت لوگیم فجعلنا عاليها صافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل اگردونگا برف طرف درے کلو لاندے ارو ارول من پدیبانے کانی من سجیل نپخوکڑو شا کانو نپور کے ان فی ذالک لآیات للمتوسمین یقیناً بڑے واقع کے خامخا عبرت نری آغشال رائج بفکر سرکار آغشال رائج فکر گئی وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ یقیناً دا کلی دی خامخا پلارنی غوانی ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین یقیناً پدے کے خامخا عبرت دپار ایمان والو وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور یقیناً خاوندان دبڑ خامخا ظلم کون کی فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين نبدل واغستمگا ددینا یقیناً دیم ومشہور العربان دیم وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ یقیناً تکذیب کرو حجر والو د پیغمبرانو وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین اور کرو منگا دی تدیر موجزات فالمودی داغین مخگرزون کی وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین اور دیوا تراش کول دغرونا کوٹی پامن سروسیدن کیوں فاخذتهم الصیحة مصبحین انیو دیل رایونا صاف شغی بوخد سوا کی فما اغنا عنهم ما كانوا یکسبون نوانڑو ددین عذاب حغاملنو چدی کول وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق اور نبی پیدا کری منگ آسمان ناز مکاوش دیم یسکری مگر دا حق کارکولو دا پارا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور یقیناً قیامت خام خارات دن کرے نمخوارو دے خلقنا مخ اڑول خیستان ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً رب سادے دیر پیدا کو ان کے عالم نے پارسو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اور یقیناً درکڑی منتاتو د بار بار لستلو شونا او قرآن عظیم شان لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم موگ دواستر گئی دا حرس اغی معلومو تا چن مزی ورکڑی دیل رپائے قسمہ قسم خلق تددینا ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين امغم جن کیا پدیوانے اور خطا کا وزر خپل پار ایمان والوں وقل انی انا النذیر المبین اوایا یقینا زوجر اور کن کے احکاریم کما انزلنا علی المقتسمین لکسنگ چرالے گلے منگا عذاب تقسیم کو ان کو الذین جعلوا القرآن عزین آخلقو گزلو قرآن لرا پوٹی پوٹی فوربک لنسألنهم اجمعین
قسم نے استابر او خامخا تپوس بکونگا دری ٹولنا عما کانو یعملون دا عملون شریع کئیم فاصدع بما تؤمر وعرض عن المشرکین نصفا بیان کہا چتا تا حکم شہد آئے دا بیان ام خواروا دا مشرکاننا انا کفیناک المستہزین یقیناً بشتا تو بمگا تعالی دا ٹوخ کون کنا الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون خلق دی چی جوڑی دی دا اللہ سرام مددگار بل زردے دی تو پتو لگی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَيَقِينًا مُن پوئیگو چی تنگی ستا سینا بائے خبرو چی دیئے ویم فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ نو تسبیح آیا سرد حمدن درخ پلنا و شد سجدہ ان گنا وعبد ربک حتی یاتیک الیقین و بندگی در رب گوا ترائیں چراشی تا تمرگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلون راغ حکم دا اللہ تعالی تلوار مکوید دی مبارکی سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک دے اللہ اوچت دے دائنا شریع غصرا برخوال گنی ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده رالی اللہ تعالی ملائک وحی سرا بحکم اخبل فاغشا چغاری اللہ تعالی دبندگان اخبلنا ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون حکم کی ورتا چیر اور کے بندگان لرام پدی خبرائے چی نشت حقدار دا بندگے ما سوا زمانان یرو کے زمانان خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون پیدا کری اللہ تعالی اسمان نظمکا دا حق کارا کولو دا پارا اوچد دے اللہ دائنا شدی وصل شریکان جوڑئی خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين پیدا کری اللہ انسان دا ساس کی زمنینا ناگہا دے جگڑک ان کے رخکاران والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون اور ساری اللہ تعالی پیدا کری تاسلا پائی کے سامان دے گرم والو انور نفیری و بازائن تاسخرائم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ او تاسو لرا پائے کی خواہش دے کلش بیگائی واپس راولے او کلش سبائی ہے بوزے ساراتا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ اپور تکئی ساسو بوجنا دا سخارنتا چنے تاسو رسیدن کیا غیتا مگر پا سخت والی دا نفسنو ان ربکم لرؤوف الرحیم یقیناً رب ساسو خام خاڑیر شفقت کا ان کے رحم کا ان کے لئے والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا او پیدا کری اللہ اسنا و خشر اخرى
دیر پارا چسورلی کو اے پاغے او خائص پہ سلوائے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ او پیدا کی اللہ چتاسوین نبی جنائے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اللہ تعالیٰ پر ذمہ بانے بیان والحق لاریم اور دی لارنا سکاگ روان دیم وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور کہ اللہ غوختے نو ہدایت بیکڑے تاسو ٹھولتا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً خاص اللہ ذات پہ رالی گلی دا اسمان دا طرف نوبو لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون تاسو لرا ددیوبونا اسکلشترے اور ددیوبونا ونی پیدا کی چھپائی کے تاسو سرول کوئے ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعناب ومن كل الثمرات زرغنی تاسلنا پدیوبو فصلنا او خونا کجوری وانگور دار قسم غلونا ان فی ذلك لآیتا لقوم يتفکرون یقیناً پدے کی خامخات دلیل ندید توحید قوم دپارا چی فکر نکار لیم وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر چلولی اللہ پخبل حکم مستاسو فیدے دپارا شپی اور شپارزن رسول میں والنجوم مسخرات بعمرهم استوریم تابع کرشید اللہ دا حکم ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقیناً دے کے خامخام دیر دلیلون یا قوم دا پارا چی عقل نکارلیم وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانوں اور پیدا کری اللہ چی خوار کری ساو سپارا پزمک کے مختلف دی دائے رنگنا ان فی ذالک لآیتا لقوم یذکرون یقیناً پرے کے اشتاخا مخاد دلیلنا قوم دپارا چی نصیحت علیم وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا او خاص اللہ ذات دے چلولے دریا پخپل حکم دید پارا چی خریتا سداغن غوخی تازا وتستخرجوا منه حلیتا تلبسونها اروبا سے تاسو داغن کالی چاغن دے وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون آئین تکشتے وبشلون کی بدے دریاب کے اور دل پارا چی طلب کے تاسو دفضل دالانا اور دل پارا چی دعو شکرو کے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ او چولی اللہ تعالیٰ پزمک کے مضبوط غرنا دیر پارا چی گڑوڑن شی بتاسو وانہارا وسبلا لعلکم تہتدون اور نیرونا و لارے دیر پارا چی تاسو مقصد طور سے وعلامات وبالنجم هم یہتدون ایوکڑی اللہ تعالیٰ دیر نخی بزمک کے اور بخاص توری بانے دا خلق لار ممین افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون آیا غسوک چی پیدائش کئی پشاندہ چاکی دیشی چی پیدائش نشی کولے آیا ولی نصیت نالے تاسو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
او کشمار شورو کے تاسود اللہ دا نعمتنو نشیر آگیرو لے دل رب شمار کی یقیناً اللہ تعالی خامخا بخن کن کے رحم کن کے دے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون اللہ دے پویا پائے جس پٹھوائے تاسو پائے جس خکار کوئے والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شیئا وهم يخلقون آکسان جدا خلق و ترا مدد سے ہوئی دا اللہ نسیوان نشی پیدا کو لے حصی لرا غیدی پیدا کرشیم اموات غیر احیاء مردی اندی جوندی بجون دنیاویم وما یشعرون ایان یبعثون ان پوئیگی چکلبا دوبار راجون نکڑیشیم الہکم الہ واحد حقدار دا بندگے ساسو حقدار دے یوم فالذین لا یؤمنون بالآخرت قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون نا کسان چی مان لری پاخرت زون داغی انکار کو ان کی دین دا توحید ناغی لویم کیم لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا يحب المستکبرین خام خائقین اللہ علم نے پائے شری سبٹی اس چخکار کیم یقیناً اللہ نخوخی تکبر کون گلران وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اکم وحشی تویلشی دا سنازل کری ساسو رب دیوی دا زڑی قسی دی نمخکنوم درو قسی دی نمخکنوم لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ناقبت دارے چھ پورتا بکیری پیٹی دا گناہون اخبل پورا پورا دا قیامت برد وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بارے دا پیٹو دائیں کسانونا شدی امی گمراہ کری بغیر صدا علمنا أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ خبردار بدی ہوا شری سپیٹی بولتا کئیم قد مکر الذین من قبلهم فات اللہ بنیانهم من القواعد یقینا چلو نکلو اے کسانو چدین مخیود حق بخلاف کے نراغ اللہ تعالی داغی عبادو تا دوی خنونا فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اور پریوتو پریبانی چتونا دبر طرف داغینا اور آگے پائی بانی عذاب ددا سے زین چرین نبویدل ثم يوم القیامت یخزیہم بیا پرز قیامت با شرمندگی دی لران ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم او بوئی سشو زما شریکان چتا صبح یو بل سرا جگڑ کو لے دائی پبارکی قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم وسوء على الكافرين او یا کسان چور کڑے شو علم دا توحید یقیناً شرمندگی نن اٹول بدی دپ کافران باندے الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم کافران دی جس ساخلی دائن ملائک پدا سیال کی جس ظلم کی ای پخلو زانون بانے بشرک سرام فالقوا السلام ما کننا نعمل من سوء نڑوان دی بکی اغی جواب ملائکو تا امگا اس عمل دبدائی نکڑے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون
بلکہ کڑم دے یقیناً اللہ عالم پائے تاسو ساملون کول فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین ابویلی شی بس ورننو زید دروازو جہنم تا ہمیشہ بے پائے کی خامخا بد دے زید دے رکھے دو دا متکبرینو وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم او چویلی شی متقیان تا استنازل کرے استاسو رب قالوا خیران دیوی نازل کرے دیر خیر للذین آسنوا فی هذه الدنیا حسنا دپازائے کسانو چی اخلاص کرے بدی دنیا کی خوشحالی دا ولدار الاخرت خیر ولنعم دار المتقین او خامخا کور رستنے دیر غرارے اور دیر خدے آغا کور دا متقیان دا بارا جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار آ جنتنا دامیش والدی داخلی بدی آغیتا بیگ بلان ددائے ولیم لهم فیہا ما یشاؤون دید پارا جنتن کی ہر غصبیش دی غواریم کذالک یجزی اللہ المتقین دارنگی بدلور کی اللہ تعالی متقیان دان الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین اغلی متقیان چساخلی دائن ملائک ودا سیال کی چپاکی د شرکنا یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون وائبا ملائک سلام نبی بتاسو داخل سے جنت تا پسوب دا عملون جتاسو کول هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ او یاتی امر ربک انتظار نکی داخلت بیمان روڑلو کی مگر درے خبریں چراشی دیتا ملائک یا راشی و تا حکم در افستان کذالک فعل الذین من قبلہم دا سے کار کواغ کسانو شدین مخیوم وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم یظلمون ظلم نوکڑے اللہ پائی لیکن آئی بخبل زانن ظلم نکول فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نور سداغیتا سخت سزاگانی دا عملون شریک ول اور نازل شو بدی بانے مغازاب شدی پائی پورے ٹوخی کولیم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء اویلی دی مشرکانوں کخوخوید اللہ تعالی بندگی ونوے کڑے منگ اللہ نستواد حسی منگا نمشران الزمون انا بحرام کرے داغ دی اجازت نہ بغیر سشیم کذالک فعل الذین من قبلہم دغسی کول بائے کسانو شدین مخیوم فہل علی الرسل الا البلاغ المبین ننشتا برسولان بانے مگر رسول اخکاران وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور یقیناً لے گلی منگا پار امت کے رسول پدے خبرائش بندگی خاص کے اللہ درام اور ڈڑا کوائے دبندگے دغیر اللہ نام فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ نباز آغاو سے اللہ و تہدایت ورکد توحید
او باز آو چی پورش و پائی بانی گمراہی فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین نو گردے بزمکہ کی اگرے پہ عبرت سرا چس رنگش انجام د تکذیب کو ان کو ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فتحرص کے پہ ہدایت دے خلقو یقیناً اللہ ہدایت نور کی آشا تج گمراہی کی انشد دے خلق الرائسو کمداد کو ان کی واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت او قسم کرے دے مشرکانوں پا اللہ مضبوط قسم نقبل چی دوبارہ بارا پورتن کی اللہ غصوب چمڑشی بلا وعدن علیہ حقا بلکی راپور تکی بے وعدہ کڑے اللہ بزان بانے حق کڑے وعدہ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر خلق پوین لرین ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين راپور تقریب ددید پارام چی بیان کی اللہ دی تاغشے چیدی پائے کے اختلاف کو اور دید پارام چی پوشی کافران یقیناً دیو دروغجن انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون یقیناً وینا زم دے اسیس پبارکے کلشو غارو منگا داغ موجود دل اوئی ورطا اشان بس اغوشیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلمون واکسان چھ ہجرت کرے دا اللہ دین دا پارام پس دائنا شپائی ظلمون کرے شیرین لنبوئنہم فی الدنیا حسنا خامخا زین ورکوم دیلا پا دنیا کے خیستان ولعجر الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون او خامخا ثواب دا آخرت خڑیل وے کدا خلق بیدے الذین صبروا علی ربهم یتوکلون اغدی مہاجرین چی صبر کرے او پخپل ربانی زان سپارین وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم اندلی گلی بمستان مخی مگر نارینا وہی کولے بمگائیتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون نتپوسو کے دا علم دا وحی والونا کتاسو پخپل علم نلرائیم بالبینات والزبر لگلو منگنا رسولان پخکارو دینو پنصیحتنو وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون اور نازل کرے منگا تاتا دا قرآن دی اپارائیں چھت تشریح کے خلق تا دا حقی کتاب چھ نازل کرے شرے دیتا اور دید اپارائیں شدی بیا اخبل سوچ بم کئیم افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض آیا پامن دیا کسان چکیش پارز بدائے چخطب بوزی اللہ تعالی دیلرا بزمکہ کے او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون یا براشی بدیبان بل عذاب ددا سزین شری و پوین لریم او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین یا بون سیدی لرا پوڑے دور اوڑے دل ذری کی نوی دی آجس کا ان کے اللہ لرام
او یاخذهم ولا تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم، یا بولی سیدی لرا پی روانے، یقیناً رستا دیر شفقت کو ان کے رحم کو ان کے دے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، آئین گوری دا خلق ہاتا چ پیدا کرے اللہ تعالی چ عرشے اوڑی روڑی سوری دا دخی طرف و دگس طرف انونا سجدہ کو ان کی خاص اللہ تعالی خاص عاجزیم کی اغتا۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور خاص اللہ تسجدی کی یا سوک شری اسمان کی آواز ایک دیو دیلو ان کی داد سیدینا، یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، یریگی دی دخپل ربنا شددی نوشد او کئی دا ملائکہ شدید۔ وقال الله لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ تعالیٰ فرمائے لی منی سے تاسو دو معبودان دوام، انما هو الہ واحد فایای فارہبون، یقیناً اللہ تعالیٰ حقدار دا بندگے دیو نخاص زمانہ یرکوے تاسو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور خاص اللہ در اختیارات شریف آسمان کے عظمہ کے، اور خاص اللہ تعالیٰ در دین دے ہمیشہ، آیا سوا دا اللہ نہ دبل چانتا سویرہ کوئے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور ہاں چپتا سبانے سمرا نعمت ندین خاص اللہ طرف ندیم۔ ثم اذا مسکم الضر فإلیہ تجأرون، بیا شکلا ورسی تاسس تکلیف نو خاص آغتا تاسو فریاد کوئے۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربهم یشرکون، یا شکلا لکی ضرر استاسونا دوخی اوڈل استاسونا دخپل لفظنا شریکان جوڑیم، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، ناقبت دارے کفر کی پاغے نعمت چمون دیل ورگڑیم، والے دا فیدی دا دنیا زردتا سو پتو لگیم، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اجوڑی دی حاغ شالرا چاہیت سپت نشتام برخی دائی مالونا چمون دی لورگڑیم۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، قسم باللہ خام خاص ساسونا و تفوس کے دیشی دائے دروغو چتاسوی جوڑوائے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور نسبت کی دی اللہ تعالیٰ دلونوں، سبحانہ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، پاک دے اللہ تعالیٰ دلونوں اور دیل دے حاغ شئی چی دی غواریم۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، او کلچ زیر ورکڑیشی او تنددیتا بجینائے نشی مخداغ تکتور او دے دغم نڈکویم، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهم، زان پٹی دخلقنا دوی د شرم داغنا شدلا زیر ورکڑی شیر بائیم۔
ایمسکہ علی ہون ام یدسو فی التراب، سوچ کی چایا بندو آیا اساتی آغی لرام سرد ذلتنا او کجوند او منڈی بخورو کے، الا ساء ما یحکمون، خبردار بدیا شدی فیصلے گئی، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، دپارا کسانو چیمان پاخرت نلری صفت ناکار رے، وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، او خاص اللہ لرا صفت ندی اوچت، او خاص اللہ دے زورور حکمت والے، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، او کنی ولی اللہ تعالی دا خلق پا سبب دا ظلم ندائیم نبوئے پر خیب پر ازمک بانے حزن سر، ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى، لیکن اللہ مہلت ورکی دی لرا ترنیٹ مقرر، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نکل شی راشی ددینیٹا نبشی رسو کے دے دائن یو ساعت نبشی مخ کے دے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور نسبت کی دی اللہ تداسی سے جان لے بدگنی، وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمْ حُسْنًا، او بیانی ددی جبے دروغ لرام چی یقیناً ددی دپارا بجنتی، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون، خامخا یقیناً ددی دپارا دے اور د جہنم، اور یقیناً دیبا وردی ککڑی شیائے طرف دام، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، قسم با اللہ یقیناً لگلی منگا دیر رسولان دیر امتون دستان مخیم، نو ڈولی کڑو آئے تا شیطان دائی عملنا ناکارا، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم، ناغ شیطان مرگر ددید نن اور دید پارا بی عذاب درناک، وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، انہوں نازل کرے منتاوانی کتاب مگر دید پارا چھ تشریح کی دی تدائے خبریں شری پائے کے اختلاف گئی، وہدى ورحمة لقوم يؤمنون، اور ہدایت و رحمت دے قوم درائشی مان لریم، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اللہ تعالی راوری دبری طرف نوبو نو تازکی بائیں سرزم کا پس دو چوالینا، ان فی ذالک لآیتا لقوم یسمعون، یقیناً پرے کے خامخا دلیل ندی ہائے قوم دا پاراج اوریے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَامِ، یقیناً ساز دا پارشترے پسارو کے خامخا عبرت دا توحید، نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين، سکومنگا پتا سودائے نشرائی پخیٹو کی دنریم، دمیل دو خوشانو دویننا، پہ صفا آسان تیری دن کی دپار دسکن کو، ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ادمی او د کجورو د انگورنا جوڑاوے تاسو دائنا د نشے سیز اور رزق خیستا،
ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون یقیناً پدے کے خامخا دلیل دیا قوم دا پارا شد عقل نکار علیم وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او خودن کڑی استعرب توری مچیتا چی جوڑا دا غرون ہم کوٹی او دا وننا او دا آئی سپرون چی دا خلقی جوڑی ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک ذللا بیا افراد دار قسم میں ہونا نروان شاہ پلارو درفستا شستاد پارتا ویدیم یخرج من بطونها شراب مختلف الوانهم روزی دائے دخیٹونا دسکلو شیم کہ مختلف دی دائے رنگنا فی شفاء للناس پائے کے علاج دے دا پارد مرزن دخل کو ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون یقیناً پدے کے خامخا دلیل ندیا قوم دا پارا چی فکر گئی واللہ خلقکم ثم یتوفاکم اور اللہ تعالیٰ تاسو پیدا کریے بیاو تاسو مڑکیم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شیئا اور باعث تاسونا سوگ دی چوب گرزولی شیس پکو مرتا دیر پارانشی نب پوئی گی پس پوئینا پیسیزم ان اللہ علیم قدیر یقینا لا علم ولا قدرت ولا واللہ فضل بعضکم على بعض فی الرزق اور اللہ زیادہ اور کڑے باعث تاستا فبا زبانے پر رزق کے فما الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ایمانهم فهم فیہ سواء نندیا کسان چھ زیادہ رزق ورکڑے شرے ورگر زون کی اخبر رزق لرام پاکسانو چھ مالک دی خلاص نیدیم پداس طریقہ شری پائے رزق کی یوشان شیم افبنعمت اللہ یجحدون آیا دا اللہ دا نعمتنا دا خلق انکار کیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اور اللہ پیدا کری تاسو لرا ساسو دا جنس نبیانیم وجعل لكم من ازواجكم بنینا وحفظا اور پیدا کری تاسو لرا ساسو دبی بیاننا زامن و وسیم ورزقكم من الطیبات اور خوراک درکڑے تاسو لرا دا مزیدار سیزننا افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون آیا پا باطل معبودانو دا خلق عقید لریم او دا اللہ دا نعمت نا شکری گئیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ او بندگی گئی دی دا اللہ نے سوا دا غشام چی اختیار نلری دی لرد حس روزہ اور کولوں دا اسمانونو دزمکی نائس اور ندیس طاقت لریم فلا تضربوا للہ الامثال نم بیان آئے خلقو دا اللہ دا پارا مثالنا ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون یقیناً اللہ پوئے گی پارسو تاسن پوئے گئے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء بیان کرے اللہ تعالی مثال بندے خمرے
وسن لری بیسیزوان نے ومن رزقناه منا رزقا حسنا او آغا سوک چی مون رزق ورکلی آغا لرا دخپل طرفنا رزق خیستام فهو ينفق منه سرا وجهرا نا خرج کی دائے رزقنا پٹوخ کارام حل یستون آیا برابر کی دیشی دا دوارا بمثال کے الحمدللہ بل اکثرهم لا يعلمون طول صفتنا دخدائی توب دیو اللہ علیم بلکہ اکثر دی خلقنا پوین لریم وضرل الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولا او بیان کرے اللہ بالمثال دو سڑی او دائی نوی چاڑا وسمن لری بیوسی زبان نے او دے بوجی بخبل مولا اینما یوجہو لا یاتی بخیر ہر خواہش داغم مخور کئی نروڑی آئیس فیدا حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم آیا برابر دے دغ سڑے او حق سوک چا حکم کو لشی بے انصاف او غپو سید لاربان نویم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او خاص اللہ لرا علم دا پٹو سیزنو دا اسمانونو دا زمکی دے وما امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب ان دے حال دا قیامت قائم اولو مگر پشان دا رب دسترگے بلکہ دا دنم زیاد نزدے ان اللہ علا کل شئین قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ پارسیز بانے قدرت لریم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اور اللہ تاثر اس لیے دخیٹو دمین دستاسنا چن پوئی دے پیسیزم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ نجوکڑی ساز دپارا وگونا وسترگے وزونا لعلکم تشکرون دادی دپارا چتاسو شکرو کے دا اللہ علم یرو الى الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ آئے نگوری دا خلق مارغانو تا تابشید اللہ دا حکم پمیند فضا اسمان کی نشیرہ ٹھنگو لے اغیل رائی سوک سوا اللہ نام ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون یقیناً پدے کی خڑیر عبرتنا دلیلنا لیا قوم دا پارا شیمان لریم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ جوکڑی تاسلنا دا کورون ساسنا زید آرام وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ذعنكم ويوم إقامتكم اجوکڑی تاسو لرا د سرمنو د سارونا کوٹی سپگڑے تاسو آغی لرا پروز د سفر کولو ساسو پروز د دیرکی دلوکیم ومن نصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتعا إلهين اور داغی دا وڑو داغی دا پشمنو داغی دا ویختونا سامان دے دکور و فیدے اصل دی ترس وقت بوریم واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا واللہ جوکڑی تاسو لرا دائی سیزننا چی پیدا کری اللہ سوریم اجوکڑی تاسو لرا دا غرنہم زیر پٹھے دو وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر وسرابیل تقیکم باسکم اجوکڑی تاسو پارا قمیسونا چی بشاتی تاسو دا گرمینا او قمیسونا چی بشاتی تاسو پا وقت جنگ تاسو کے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون دارنگی پورکی اللہ اخبر احسانات پتاسو
دید پارا چتاسو داغ توحید منائم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نکمخو وارو دے خلقو یقیناً ساپ ذمہ دی رسول اخکارام یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون تی جنی داخلق نعمتون دا اللہ بیا انکار کی داغین اکثر دی کفر کا ان کی نیم ویوم نبعث فی من کل امت شہیدا او کلشی روشد بکمگا دہر ڈلنا گواہی کا ان کے ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون بیا با اجازت نشیور کے دے کافران تد بہانے کولو عنبد دینا طلب دا توبے کے دیشیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ او کل چوینی دا ظالمان عذاب لرام نبشیس پکرے دا عذاب دا دینا نبدیلا محلت ورکے دیشیم وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ کل شوینی دا مشرکان خپل شریکان لرام قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك دیو یا ربا دا زمگا شرکاری منودی ترامت الشویستان سیوام فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون نائب پیش کی دیتا جواب یقیناً تاسو خامخا دروغوائے وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور پیش کی ہوئی دی اللہ تعالیٰ تا پتہ اور از دروغ خبریں اور رک بشیدی نا حغاشدی صدروغ جوڑول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون آکسان چی کفر کرے خلق اڑید اللہ دلارنا زیادی کو منگا دیلا عذاب پورت دبل عذابنا سبب دائے شدی فساد گئیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ اور بکم اور شراپور دبکمگا پہر ڈلگے گواہی کا ان کے پدیبانے ددید نفسننا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ارابولم تعال رہے نبی شہادت ورک ان کی پدی موجودہ خلقوں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء اور نازل کرے من پتاوانی قرآن خط تشریح ان کے لئے ہر ضروری مسئلے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایتم دے اور رحمتم دے اور خوشحالی دا دپار دے معاہدینوں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى یقیناً اللہ تعالی حکم کئی پہ انصاف کولو اور پہ احسان کولو اپور کولو دا حقنو اخبلوانو تام وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی او منکی دا بے حیات کاروننا دا نورو ناکار کاروننا او دا ظلم کولنا یعظکم لعلکم تذکرون وعظ درکی اللہ تعالی استاد آتی دا پارائیں چتاسو نصیحت والے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ
او پورا کوئے دا اللہ لوزنا کل چتاسو لوز کریم. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها اما توئے قسمنا پست پوخوالی دائنا. وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا یقیناً گزول تاسو اللہ لرا پزان بانی ذموار. ان اللہ یعلم ما تفعلون یقیناً اللہ دے عالم پائے کارون چتاسوی کوئے. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا مکی گئے پشانت داغ زنانا چس پردلی اخپل سپنسی پست کلک والی دائنا ٹکڑے ٹکڑے. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم گرزوئے تاسو قسم نخبل سبب د فساد پکورن استاسو گیم. ان تکون امت ہی اربع من امان ددی وجنا چشتد یوڈلا زیاد فیدمند دنیا دبل ڈلنا. انما یبلوکم اللہ به ولیبینن لکم یوم القیامت فیما ما کنتم فی تختلفون یقیناً اسمیخ کئی پتا سبحان اللہ پا سبب دے او خامخا بیان بکی تاسو دا قیامت پر ہوا چتاسو پائے کے اختلاف کوئے. ولو شاء اللہ لجعلکم امتا واحدا او کہ اللہ تعالی غفتے نگذر بے تاسو یومت ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء لیکن بلارکی اللہ چال چواری اور ہدایت ورکی چال چواری. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او خامخا تپوسو نوکی ساسونا دائے ملون چی تاسوی کوئے. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها او مگر زوئے قسم نخبل سبب د فساد قرن استاسو گی کنیو بخوئے گی س قدمون دخل کو پس لکلک والدائنا. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله او بس کہتا سو عذاب پسودائے چی خلقم وارول دا اللہ دلالنا. ولکم عذاب نظیم استاذ دپارا عذاب دلویم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا او ماخلے دا اللہ تعالی پلو ذنوبانی دنیا معمولیم. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون یقیناً حاج اللہ تعالی سر غور تاسو لرا کتاسو پوئے گئے. ما عندكم ينفد وما عند الله باق اغسیزونا چتاو سر ختمی اور ثوابنا جد اللہ تعالی سردی باقی دی ہمیشہ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخواہ بدلو اور کمائے کسان تاج صبر کرے ثوابون دائی بڑے خیستہ غملن سراجدیے کئیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
سوچ عمل کی پتابدار د نبی کناری نہیں ہو کہ زنا نہیں کو حالدار چرے موحد ویم نخام خا جن بور کو منگا دتا جن مزیدار وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او خامخا بدلبور کو دیتا ثواب دریم پڑیر خیست دائیں عملون سرچدیے کئیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ نکلچ تللے قرآن پنائی واڑا پاللہ سراد شیطان رٹلشینا انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون یقیناً شیطان اشتاغل رام وسد گمراہ کولو پائے کسانون چی ایمان راوڑے او پخپل ربان نظام سپاریم انما سلطانه علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون یقیناً وسد گمراہ کولو دو پاغ چابان رے چھ دسر دوستانی کئیم آکسان چاغی دد وسوسی دوجن شرکو نگئیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ کلچے بدل کو منگا یو آیت پزے دبل واللہ اعلم بما ينزل واللہ خبو یدے پائے چنازلیے قالوا انما انت مفتر دیوئی یقیناً تو درو جوڑون کے بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ دیر دلی خلقنا پوین لریم قل نزله روح القدس من ربك بالحق تو راوڑے دی قرآن لرا پاک روح استاد رب دا طرفنا پرشتیا سرام لیثبت الذین آمنوا وہدا وبشرا للمسلمین دی پارا شکلک کیا کسان چیمان راوڑے دے او ہدایت دے او خوشحالی دے دپار دا توحید منن کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ اور یقیناً من پوئیگو چدا خلق وئیم چو خودنا کڑیا دین نبی تا یو بندہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین لغت دائے سڑی چیدی وتا پدروغ نسبت کی عجمی دے اور دا قرآن خو لغت دے عربی اخکارام ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم یقیناً کسان چیمان لئی دا اللہ پایدنو ہدایت نور کئی دیتا اللہ تعالی دیل عذاب دے درناک انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ یقیناً جوڑئی دروغ پا اللہ بنا کسان چی مان لرید اللہ بایدنو اولائک هم الکاذبون دا کسانم دی دروغ جندیم من کفر باللہ من بعد ایمانے چاچ کفر کو پا اللہ پس دا ایمان داغنا الا من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان مگر آسوک چی زور پہ اکڑے شی بدا سے حال چی زرد آغا کلکی پہ ایمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لیکن آسوک چپرانستی کفر تسی نخبلام نو پدی باندے لوی غضب دا اللہ دا طرفنا او دیل دے عذاب لیم. ذالک بأنهم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرام. داد دے وجنا شری دیر خوخ کردے جون دنیاوی پا آخرت باندے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اور یقیناً اللہ تعالی ہدایت نور کی قوم کافرانو تام. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم. دا کسان دی چھ مہر والد اللہ دائی پزرنو پوگنو پسترگو دائی. اولئک هم الغافلون. خدا کسان بے پروادی دا اللہ دا کتابنا. لا جرم انہم فی الآخرت هم الخاسرون. خام خائقین دیبا پاخرت کے ہم دی تاوانیان. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا. بیا یقیناً ستارب آئے کسان ہوتا ہے چھ ہجرت کرے پس دائنا چھ تکلیفنا اور کڑی شیری او بیا جہاد کرے او بیا صبر کرے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم. یقیناً ستارب پس دے کارون نادیتا خامخا بخنک ان کے رحم کا ان کے دے. یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها. وکمل سراشی ہر نفس عذر نوا پیش کی دخبل زاند طرفنا. وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. او پورا ورکڑیشی ہر یو نفسا جزا دا غیمل چکڑی او پدی بس ظلم نشی گئے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. او بیان کرے اللہ تعالیٰ پہ اعتبار دے مثال یو کلے چ امن والی او پارام جنتے رہی. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. راضی غیتا روزی داغی پریوانا دہر طرف نام. فکفرت بانعم اللہ. خنا شکری اکڑا دا اللہ دا نعمتنو. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نو سکو اللہ آغیتا جامد لگیو دیریم پسو دائے کارون چیدی ہمیشہ گئیم. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. وَيَقِينًا راغلے دیتا رسول ددید جنسنا دیاغت دروغ جنوے. نونیو دیل عذاب دا دنیا بدا سیال چی ظلم کون گریم. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. نخرے دائنا چلا تاؤست درکڑی حلال پاک. اشکر قید اللہ دنے متنو کتاسو خاص اللہ لا بندگی کون کی. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به. یقیناً حرام کرے اللہ پتا سبانی مردارام
اوینا بیاول شی او غخر خنزیرم او هر غشی چی آوازو شید غیر اللہ دا نزدیکت پاغیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم نسوک چی ناشارش داغی خوراکتا نئی زیادے کا ان کے اور نئے ورتیری دن کے حدنا یقیناً اللہ دے بخن کا ان کے رحم کا ان کے ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام امو تاسو دائے وجنا چی بیانی استاسو جبے دروغ لرام چی داش حلال دو دار حرام لتفتروا علی اللہ الکذب عاقبت دارے چی جوڑوئے تاسو پا اللہ بانی دروغ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون یقیناً کسان چی جوڑی پا اللہ بانی دروغ نشی بچ کے دے دا اللہ دا عذابنا متاع قلیل ولہم عذاب علیم دیلران نفع معمولی دا دنیا اور دیل عذاب درناک دے دا آخرت وعلى الذین هادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل اور پائے کسانوں چی یہودیان دیم حرام کڑی منگا سیزنا چی بیان کڑی منگ پتاوانی ددی وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلم نو کڑے منگا پائی بننے لیکن ای پخپل زاننو ظلم کاؤ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا بیا یقینا استعرب آخل کل را چاملن کی دبدائے پنا پوئے خوبیا توبے باسی پست دے عملنا اور اصلاح دا عمل خبلو کی ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقیناً سارب پست دی کارنا خامخا بخن گون کے رحم گون گرے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ پشانت دیومت تابداری کو ان کے خاص اللہ لرام کلکو بتوحید باندے او نو د مشرکان اندرلنا شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم شکر کو ان کے د نعمتونو د اللہ ورکڑو اللہ دلرا اور سولو دے سید لارتام وآتیناہ فی الدنیا حسنا اور کرو منگا دتا پا دنیا کی خیست جون وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ یقیناً دے باپ آخرت کے خامخاد کامیاب نویم ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا بیا وحی رولی گل منگتا چی تابداری کوا دین د ابراہیم السلام چکل کو بتوحید وما کان من المشرکین نو د مشرکان دڑلنا انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه یقیناً کے خودل شیر تعظیم د خالی دروازے
پائے کسانو چ اختلاف اکڑو دے مبارکیم وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اور یقیناً ساربا خامخا فیصلے کی دری درمند قیامت پر پاس کی شریف کے اختلاف گئی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ دعوت کوام لارے دربستاتا پپوح علم سرا و پنسیت خیست سرام وجادلہم باللتی ہی احسن اور جوابنا کو دیتا پاغی طریقہ چا خیسترام ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین یقیناً ستا رب دے خپویا پاشا چوڑی دلی دا اللہ دلارنا آپوئے دے پہ ہدایت مندن کو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ او کتاسو بدل خلید چانا بدل دیوالے پشاند آئے چتاسو لتکلیف درکڑشیم وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ او کتاسو صبر کو د بدل اغسرنا خامخا دا غردا د پار صبر کون کو وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ تو خود صبر کوا ندے توفیق د صبر سا مگر پاللہ سر دے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ او خفگان مخکار گو بدیم او مکرا پتنگ سیا کے دائنا شری سجلن جوڑیم ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون یقیناً اللہ تعالی خاص مرگر دا شارے چ تقوی والیم او آکسان چاہی خیستکارون کئیم